ni ikimenya bose. Isura y'imanikwa ku byapa, imanikwa ku nkuta zitandukanye ndetse no ku myambaro. Uyu mugabo akundwa na miliyoni z'abantu ariko akagira abamwanga. Ese Che Guevara ni muntu ki? Ni intwari, ni inyeshyamba cyangwa ni umugizi wa nabi? Iyi ni Film TV, turamenya amateka yaranze Che Guevara, ubuzima yaciyemo, ibyo yakoze bituma yiga uyu munsi. Ernesto Guevara da Silva yavutse mu mwaka w'1928. Avuka tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu mu mujyi wa Rosario mu gihugu cya Argentina. Ernesto Guevara da Silva yavutse afite indwara y'ubuhima, ariko ibyo ntibyamujije kwiga, gusoma ndetse no gusobanukirwa isi. Ernesto Guevara yize ubuvuzi atagamije ngo abone amafaranga, ahubwo kugira ngo afashe abakene n'abatishoboye. Ageze mu myaka 20, Ernesto Guevara da Silva yakoze urugendo rw'ubutembere. Yageze muri Amerika yo hagati, muri Guatemala. Yagiye na moto ari mu butembere. Ibyo yabonye byahinduye imitekerereze ye kugera n'uyu munsi. Ageze muri Amerika yo hagati, yasanze abaturage barishwe n'ubukene, abakozi bakora badahembwa, ndetse abaturage babayeho mu buryo batishimiye, buhonyora uburenganzira bwabo. Uru rugendo Che Guevara yagize ari mu rugendo, Ernesto Guevara da Silva yakoreshaga ijambo Che. Che ni ijambo ry'Ikinyarwanda rivuga inshuti cyangwa umusangirangendo. Kuva iki gihe Ernesto Guevara bamubatiza izina Che, riba izina ry'akabyiniriro. Nyuma y'amazina ye Ernesto Guevara da Silva hiyongeraho Che. Kugera n'uyu munsi iyo uvuze Che umva Ernesto Guevara da Silva. Ari muri Mexico, Ernesto Guevara da Silva yari ari mu buhungiro, yarahunze igihugu cye bari kumurwanya kubera gushigikira uburenganzira bwa muntu. Ari mu buhungiro yahuye na Fidel Castro ndetse na Raul Castro b'abavandimwe baturuka mu gihugu cya Cuba. Bari mu buhungiro bari kurwanya ubutegetsi bwari buhari bwa Fulgencio Batista, bari gupanga uburyo bahuhirika, ndetse Ernesto Guevara da Silva aza kubiyungaho. Ntabwo yabagiyemo mu buryo bw'igisirikare, ahubwo bari bashaka umuvuzi ndetse umuhanga mu byo buvuzi ndetse n'umuhanga mu buzima butandukanye. Che Guevara yabiyunzeho kugira abarwanye ubutegetsi bwa Fulgencio Batista, ariko atari umusirikare ahubwo ari umuganga. Uyu Fulgencio Batista yarashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba yaragiraga ibikorwa by'iterabwoba ndetse agashigikira n'akarengane mu gihugu cya Cuba. Ernesto Guevara da Silva, Fidel Castro ndetse na Raul Castro ubu baje gutangira urugendo rw'impinduramatwara. Nyuma y'igihe gito Ernesto Guevara da Silva Che yaje kuba umusirikare ukomeye, aho umusirikare utinyitse ndetse ufite discipline, watinywaga n'abantu kubera ko yari amaranye igihe n'abasirikare ari mu shamba, mu misozi, barwanira no kubohera igihugu cya Cuba cyari kiyobowe nabi. Fidel Castro, Che Guevara na Raul Castro bari mu rugamba, bafashijwe n'itsinda ry'urubyiruko rwo muri Cuba, batangira gutera udutero shuma, batera abasirikare ba Fulgencio da Silva wari uyoboye igihugu cya Cuba muri icyo gihe bari kumurwanya. Fidel Castro na Raul Castro b'abavandimwe na Che Guevara batangira urugendo batyo. Che Guevara agirwa komanda ndetse aba umusirikare w'icyubahiro mu gisirikare cy'igihugu kitari icye muri Cuba. Yari umunyargentine, aha nta bwenegihugu yari yakagize bw'ikindi gihugu, yarakinyura umunyargentine ariko uharanira ukwishura ukwizana ku mubumbe w'isi. Che Guevara, Fidel Castro na Raul Castro mu mwaka w'1959 bageze ku cyo bashakaga. Batista Fulgencio baramumenesha, ava mu gihugu. Cuba irabohorwa, iva mu maboko y'abanyagitugu. Batista ari mu buhungiro, Fidel Castro, Raul Castro na Che Guevara igihugu barakiyobora. Bigenda neza. Kuva uyu munsi Che Guevara batangira kumugira intwari y'igihugu, amanikwa ku byapa, baramuririmba, akorerwa indirimbo
ndetse bamushira no ku myambaro. Che Guevara wari mu gihugu kitari icye abona imyanya ikomeye, abona imyanya y'ubutegetsi mu gihugu, aho yagizwe minisitiri w'inganda, nyuma aza kugirwa n'umuyobozi wa banki y'igihugu cya Cuba. Iki gihe ntiyari yakagize ubwene gihugu y'ikindi gihugu, yari akiri umunya-Argentine, ariko ibikorwa bituma ahabwa imyanya ikomeye mu gihugu cya Cuba. Fidel Castro na Raul Castro baramufashije, atari uko bamukunze, ahubwo yari afite ubuhanga. Yari umuvuzi, azi bya politike, ndetse afite ingengabitekerezo ya Marxism, cyangwa se gutuma abantu b'abakire batishira hejuru, ahubwo bakaresha n'abandi baturage ntibababangamire. Arwanya ikintu cya inequality, cyangwa se kutaresha kw'abaturage. Fidel Castro na Raul Castro bafashije Che Guevara ndetse n'ababafasha. Che Guevara yakuyeho ikintu cyitwa capitalism, cyangwa se ukwishira hejuru kw'abantu bafite amafaranga bakayakoresha bonyine mu gihugu. Che Guevara mu jambo rye yaravugaga ati, true revolutionaries are guided by feelings of love. Bishatse gusobanura ko impinduramatwara nijyana n'urukundo, cyangwa se kwiyumvamo urukundo. Che Guevara ni bamwe bakamwita umuntu mubi. Kubera iki bamwita mubi Che Guevara? Che Guevara akimara kugera ku butegetsi mu gihugu cya Cuba, yishe abayobozi bari bakomeye yarasanzeho, yarabishe kubera ko bari barahunyoye igihugu, barakinyunyushe, baranyunyusha abaturage. Iki gihe Che Guevara atangira kwitwa umwicanyi, bakatangira kumwita mubi. Ku rundi ruhande, Che Guevara mu jambo rye yaravugaga ati, ukwica cyangwa se kugira nabi ni ibintu biba bikenewe mu mpinduramatwara, cyangwa se mu kubohora igihugu haba hakeneye kwicwa cyangwa se kwikiza umwanzi. Che Guevara yari amahame ye ndetse yabigenderagaho. Che Guevara nyuma y'imyanya ikomeye yari afite mu gihugu cya Cuba ntibyamuhagije, aho yizeraga ko impinduramatwara ari isakaye ikagera no kuri bose ku mubumbe w'isi. Che Guevara mu buryo bw'ibanga yerekeza mu gihugu cya Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari iyobowe n'abazungu cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bahanganiyeyo. Che Guevara mu mwaka w'1965 ageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yari agiye gushigikira Patrice Lumumba wari uhanganye n'abanyaburayi ndetse n'abategetsi bo mu gihugu cya Congo bashigikiye ukurwanya abaturage ba Congo. Che Guevara ageze muri Congo ntibyamugendekeye neza. Che Guevara icyari kimujyanye muri Congo kwari ukwigisha intambara, kubaha ubunararibonye yakuye muri Cuba, ndetse no kubasobanurira ikijyanye na imperialism. Che Guevara ntibyamugendekeye neza kubera ko yaje gutsindwa. Byaramunaniye guhirika ubutegetsi bw'abazungu kubera ko atari afite abantu bamushigikiye bahagije, ndetse ibikoresho ntibyari bihagije byo kwifashisha. Ikindi, itumanaho ryari rikeya mu gihugu cya Congo. Che Guevara ahita ava muri icyo gihugu cya Congo hashize umwaka umwe. Che Guevara akomeza kuzenguruka ibihugu, agera mu gihugu cya Bolivia mu mwaka w'1966, aho yizeraga ko agiye kuhashira impinduramatwara bagatihirika ubutegetsi bwari buhari muri icyo gihe. Muri Bolivia naho ntabwo byagende neza, yabuze ubufasha bw'abaturage, aburi ko tumanaho rihagije, ndetse n'igisirikare cyo muri Bolivia cyari gikomeye, kukirwanya biramunanira. Che Guevara ntibyaje kugenda neza, kuko mu mwaka w'1967 mu kwezi kwa 10 tariki ya 8, Che Guevara yaje gufatirwa mu mudugudu witaga Higuera mu ishuri rya Escuela. Iri shuri yarifatiwemo yarihungiyemo kuko yari kurwanya leta ya Bolivia yari hari muri icyo gihe. Yafashwe n'abasirikare ba Bolivia ndetse n'abayobozi bategetse igihugu cya Bolivia bakomeye. Ibyari bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ikigo cy'ubutasi cya CIA.
Che Guevara kuva icyo gihe bimugendera nabi. Itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1967 Che Guevara arafatwa, aricwa, aranyonga. Ku myaka ya 39 Che Guevara yarishwe. Ijambo yavuze ryatangaje abantu uyu munsi ricyanditswe ahantu hatandukanye. Che Guevara yaravuze ati, should do it, you are only killing a man. Mu Kinyarwanda yaravuze ati, mundase mubikore ariko murimo murica umugabo. Bishatse kuvuga ko byari bihagije kwapfa kuko ibikorwa yarakoze byari bimuvugira. Yari umugabo koko, yerwanyeho arwanira ibihugu bitari ibye, bitagira ubwene gihugu bwe. Ibi byose abikoraga akiri umunya Argentina, kuva muri Congo akajya muri Bolivia, yarahereye muri Cuba mu gihugu kitari cye, aharanira ukwishura ukwizana kw'abaturage. Che Guevara ntiyarasanzwe. Uyu munsi Che Guevara, Ernesto de la Selva, ni umuntu ukomeye, ni ishusho y'amateka. Ariko bamwe ndetse ku ruhando rw'isi akitwa ikimenyetso cyo kwirwanaho ndetse no kurwanirira abatishoboye. Ariko ku rindi ruhande Che Guevara bamwe bamwita umugizi wa nabi cyangwa se umutegetsi utegetse cyesha akoresheje igitugu. Che Guevara yahinduye amateka. Che Guevara ibitekerezo bye byifashishwa mu biganiro mpaka muri muvoma zitandukanye ku isi. Ese ikibazo mbaza, Che Guevara ni umugizi wa nabi cyangwa ni intwari? Siga ibitekerezo muri komenti. Igisubizo kiragenda kuko ureba amateka, uko usobanukiwe uburenganzira bwa muntu, impindura amatwara, ukishura ukwizana ndetse n'ubutabera. Kanda like, subscribe kuri Fileni TV, isoko ubumenyi, aho dukomeza kwiga twifashishije amateka.